19-23, kraje utakmice u dvorani Žatika. Podravka je prva Hrvatske za uzrast do 18 godina. Veliko slavlje Koprivničanki na kraju. (23-19), zasluženo, to treba reći. Bile su bolje tamo od 6. 7. minute. U jednoj riječi bi ovu završnicu i kako je biti prva Hrvatska opisala sa neopisivo. Nezaboravno. Moćno. Ponos. Pa nije bilo lako, niti fizički, ali naravno niti psihički. Igrali smo 2 utakmice u danu. Između utakmica nije bilo baš puno prostora za odmor, naravno i za analizu utakmica, ali mi smo međusobno komunicirale, dogovorile se ono što nije bilo dobro, što je trebalo i što smo na kraju i ispravile. I evo, uz doprinos svih nas ostvarile smo ovakav rezultat. Pa mislim da je naše zajedništvo ono što je presudilo i igrale smo jedna za drugu, jedna drugu pokrivale i mislim da je to ono što je bilo presudno. Sretna sam što sam proglašena za najbolju igračicu ove završnice, ali samo bih htjela spomenuti da bez cura i ekipe to ništa ne bi bilo moguće i da smo mi zapravo kao ekipa pokazale najbolji karakter. Kao ekipa djelujemo homogeno i kao jedno, to je istina, zato što stvarno radili smo puno i stvarno smo i van terena i na terenu složne, potičemo jedna drugu i kažemo ako nešto ne valja i šta treba popraviti, stvarno djelujemo odlično. Zadovoljna sam svom igrom na prvenstvu, uz to sam dobila i nagradu za najbolju kružnu napadačicu Hrvatske i to ne bi uspjela bez svojih suigračica, puno im hvala na tome i to mi je samo daljnji poticaj. Prezadovoljan sam kako su cure reagirale, evo stvarno iz utakmice u utakmicu su rasle, prenijele su homogenost na teren, vidjelo se jedno veliko zajedništvo, jedan odličan karakter, nosile su jedna drugu, kada je bilo možda i najteže, to se moglo vidjeti u toj utakmici protiv Liburnije, kada smo izvukli zapravo taj izjednačen rezultat, ta nas je utakmica dodatno još digla, povezala i stvarno smo poslije izgledali sigurno i u toj utakmici prvoj protiv Zameta u polufinalu, a u finalu nisam u nijednom trenutku sumnjao u našu ekipu i stvarno se vidjelo da su potpuno fokusirane, da imaju dobru energiju i da žele osvojiti zlato i uspjele su u tome, što smo sigurno svi u klubu, normalno ja kao trenera i svi u klubu presretni što su ostvarile takav rezultat. Pa evo, zahvalila bih svim curama, naravno ponosna sam na njih. Zaključile smo ovu našu zadnju završnicu za naše godište s najboljim mogućim rezultatom i definitivno to je ono što smo sve sanjale. Ponosna sam na sve svoje cure, čestitam im na ovom uspjehu i jako sam sretna. Imale smo veliku podršku naših navijača u Poreču i naravno da to donese neki vjetar u leđa, zato što ti kad čuješ ime Podravka da ori sa tribina, nešto jako lijepo i kad se zabije gol se čuje slavlje, to je nešto što te još dodatno potakne i da nije atmosfera loša, već stvarno svi slavimo od tribina do klupe i do cura koji su na terenu. Pa evo, za kraj još jednom bi se naravno zahvalila svim curama, jako sam ponosna na njih, ali naravno veliko hvala ide i treneru, bez kojeg ovo sve ne bi bilo moguće. Dok srce kuca mi u grudima, dok sunce sja i drava teče tebi biću vjeranja. Podravka, dok srce kuca mi u grudima, dok